Iya mo kay poni to na rakso kala ko pong bayu wan ki sanan kan ko wan ki kan nala na onan kan ni wan ki kay yung kabna karayang kabna wan ki speaker o yung musong ko kusinat kan koros wan ki song ko buna wala o yung musong ko bung kan koros wan ki sabun ma chon o isang chat bungilap na lang ka pangamaran Ranwood program Usuhn Rahn leo pachunan station ko ang leo kabese autoban police blotter o ira kay mo kana ang bilsansa ng way pakon meso chono chocho way pakon kana ang kachin mga era kachin ko bro war masin pachon tolang nan autoban police blotter imene leo sansan me ira na kan pachon arrested the sansan ng program which is show wo kumarat kada abro charge on katabatip kay mawong right iban tola on nan autoban police blotter narisa daw sumbungin September manaka preman arrested ye Chernard Philip arrested ki chungala sa kawai was masasiligo ng Alan Way Pukon o J. Boy Philip arrested ki su kauchin changa koran ng sakto na ng Pukon niyan so mo chabil katiyarap tama chungala sa kawai pa ng chungala mi pa ni chakun sa kawai o changa koran ng sakto narisa kriyaw manaka preman machuan arrested chungala ye Paul Bartolome arrested ki kawan narisa silu pinamen manaka mabas amen pinaka arrested di kaina ti leben arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto na ng webo narisa lima September ye churai kam bato arrested Raymond Fred arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto na ng webo Paulino Paul arrested ki kawan o Jason Mova arrested ki kawan narisa kono ye churai kam bato arrested Taylor Daniel arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto na ng webo niyan so obligadirta mi pan chakun sa kawai o changa koran ng sakto na ng webo Usuhn Rahn and Artus arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto na ng webo Jason Anson arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto na ng webo niyan so obligadirta mi pan chakun sa kawai o changa koran ng sakto na ng webo McCarty Lucky arrested ki Kaunabek, Winston Lataki arrested ki Kaunabek, Master Chim arrested ki Kame Eminaramas Choro, Kevin Paulus arrested ki Kaunabek o Bilkadirap Tama Chole sa Kaun Muay Banang Sombar o Frederick Abraham arrested ki Kaunabek. Reisa Kisu Yechuray Kam Napachuan arrested, Renzo Paul arrested ki chungala sa kongway was sa silipo ng webogan Lazo Rosario arrested ki Kaunabek narisa kwalu Yesuray kan arrested Moise Atli arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto ng webogan o bilkadirap ta shocha chunga driver license niyan so changa koran ng sakto ng webogan Tarino Artus arrested ki Kaunabek. Narisa to Yechuray kan arrested. Daniel Chan Jr. arrested ki ni kame menamas Choror. Will kame armas minutes ni tatawang kituk so cover. O Wilpas to arrested ki chungala sa kongway o wasawasa silipo ng webo. Ni silisa kin sa buwan September. Yechuray kam baton arrested, Mafner J. Haini arrested ki mi pa ni chakun sa kongway o changa koran ng sakto na ng webogan, Sydney Opet bin arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto ng webogan o bin mi pa ni chakun sa kongway o changa koran ng sakto ng webogan. Niyan so wacha bin chungala sa kongway magkata to na ng webogan. Ni October Yechuray kan arrested, Cantito Licor arrested ki sugaw chin changa koran ng sakto ng webogan, Romeo Silver arrested ki chungala sa kongway o waswasa silipo ng webogan, Anthony Contelos arrested ki chungala sa kongway pa ng Sombar, Arvin Erson arrested ki chungala sa kongway pa ng Sombar. Nariyang sumbong in October Yechuray kan arrested.
Chi channel arrested ki Sukaujin. Chingole sa kongway was silipon ng Weibogan. Patrick Abraham arrested ki Sukaujin changa koronan sa po ng Weibogan. Carmina Camelius arrested ki Sukaujin changa koronan sa po ng Weibogan. Koti Chim arrested ki chingole sa kongway pa ng Insompar. Pilihan sa woche Bilkatiar kami mi tani coba sokong wayo canga koran sa koran Weibogan. Ni silu nakcoba ya cerai kami baca arrested. Ignacio Rodriguez Jr. arrested ki kawanabak. Marshall Tom arrested ki kawanabak. Lafsan Akobo arrested ki cingale sokong wayo wasa sili koran Weibogan. Ni tahun Oktober ya cerai kami baca arrested. Hayes Rangwell arrested ki Kame Eminar Mastoro o Rodson Wilby arrested ki Kaunabak. Airai kan arrested sangi sombungan mele sombungan September itu Oktober lisak kayu sang Oktober lisak kayu deletong ni September Reza kayu dari tahun ni Oktober kayu. Iman Mulyanti Panwas Married Public Safety. Wia acuan kapung kalangan o V6 buat program watch kalangan tanang wewe do pilsansan na YouTube o pilsansan yang lain kan dapat pacuan win degi nanamar katakan pacuan masih kendung. Imam Mulia di Palwatch wiat kapung Weibogan pergi sawas bermain gacin sawas ke Palwatch. Sabi pagpagi je sawas ong sab macai. Pali kagalak senet korosang gacin mangi met cuma sa kong wai o changa koran sa puno na Weibogan wiat kapal. Niyan sawo je bil. Sukau chin changa koran sa keren yang ran koros akan parata sound case betul je. Pagpakuyaw yung Weibogan bala nono kan babakan. Jadi kita sama cai seri kan mesai kince tesoca driver license angkap jangan harus dosa work pona ng Weibogan. Pagcai terpano lo yang kapal sang niarai pang kamera aramas tapi lo sang aramas te lo sang seri kan pona. Kapung kalangan ong monsa pako isoko pagsama kurmao magentok palawat niarai kagacin. Sawase ujung ata kesantikan kami. Ibang beliau kabraya ngacuan pek elele langsung kucai lenggap. Saban kepena uya penamali sama macam government tranwatch. Cai koros kecil mangi metral pun dan Weibogan ini uya kapal paling mesa. Pek uya yang manage kan, mengkolonial kan, mensugai kan tapi menu kan. Ma koneng challenge yang tomon men matelenim o kuchi cai kecin cium tu wasan tahu kan awalnya ni cai so cuma sering kan basan school kan matang puente non pispene anso bak cai bang mo ketuan ya remang cai